I have never been this confused, frustrated, hurt, and angry at the same time. You know, all those mixed emotions ngesikhathi esiyi-one. Ake nisondele ngala, life graduate, sondela kuyashesha kuyaphuthuma. Bese kusondela kakhulukazi, yabona laba engifuna bahlale ngaphambili. Ngifuna laba abasebenza enkantolo, abasebenza ngomthetho, abamaloya, abamaphoyisa, abama-prosecutors, abamajaji, abayizazi zezomthetho. Ngicela bezohlala ngaphambili kuleli class lanamhlanje, cause le ngilethayo njengamanje akusiyona indaba i-class, ngiyithathe nje ku-TikTok, ngizoyiletha le summary, ngicela ukuyiletha kinina ngizoyithi qatha. I-raw inje, bese niyangitshela ukuthi kwenzakalani ezweni Sakhile. Ukuthanda umuntu kuze kweqe, such that you cannot even see iqiniso right in front of you. Ukusatshiswa, I'm so confused. I'm just so confused. Uze indoda oyithandayo eyi-boyfriend yakho oyiqoqe eseyingasenamsebenzi, eseyihlulwa irent la nihlala khona, uyithathe uze nayo kini. Uma ifika kini, ifika iqhoboza amaqanda emizi yamanye amadoda, iqhoboza ingane yakho, iqhoboza ingane zakini, iqhoboza ihlafune idle kwasani, iqhoboshele everything, zonke bonke, still ungayiboni. Uzo-accuse ingane encane esenekusasa elihle, elisha, elikhulayo, eli-bright, that could have been something in the future, that could have taken you out of poverty. Wena nomndeni wakho kanye ney'ngane zakho ibo umalume ozoletha umehluko ey'mpilweni zenu. Kodwa kube wena oyithatha uyijikijelejele, iyodliwa, iyosoxongwa yizingwenya ejele, ifike ibe fresh meat ejele. Uhluleka ukubona i-culprit right in front of you. Uhluleka ukwenza anything about i-culprit right in front of you. Ngaze ngabhlungu. Ngicela ubuke le clip engizoyifaka ezolandela after this. I'm coming back. Angazi ukuthi ngizobuya ngizothini, kodwa nje let me just put this clip usibonele ngokwakho ukuthi ngikhuluma ngani, and then bese uyangitshela ku-comment section ukuthi nenziwa yini. Buka. Hello, sanibonani, Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela lekude phezulu. Do join. Sanibonani, ninjani? Yo, I'm tired guys, ngikhathele ngithi ngibuye emngcwabeni. Yayibona. So ngihlangana nestory ku-inbox ngithi ngcono nginitshele sona before ngizolala. Yabo. Uthi lo sisi, hi Smomo. How are you? Sorry sisi to bother you during the weekend. Bengisacela ukuthi utshele i-country story sami. Okay. Istory sakhe ngizosisummarize nje, ngeke ngize ngisifunde word by word, ngizothanda nje ukusummarize because sidenyana yabo. Siqala kanje, uthi sesinox ekhaya siyagula sonke manje, sesinesandulela ngculaza sonke, sesiphuza ama-ARVs from kumntanami ona 6 years ukuya kumamami. Hayi ke sesinox kwahamba kaso, mina ngangine-boyfriend engangithandana naye after ubaba wabantwana bami, so sadecide ukuzohlala ekhaya because sasesihlulwa imali ye-rent, wayengasasebenzi, so sathutha emqashweni sazohlala ekhaya. So sithe masihlala ekhaya bekungekho omunye umuntu osalayo emini ngaphandle kwakhe. Bhuti wami bekafunda isikolo, afunda matric, then abantwana bahamba baye esikolweni, umama mahamba ematohweni, nami ngihamba ematohweni, but mina wami amatoho bekungasiwa every day. So abantwana mababuya esikolweni bebabuyela kuye, yabo. Okay, sharp. So after Smomo ke abantwana babuyela kuye, mababuya esikolweni bekabayenzela ukudla, simthola cleanile, yonke into right. For the first 5 months yonke into beyihamba kahle, kungana problem. Yabona. So mina ngilo muntu lo ongithanda ukuthi sometimes abantwana bami ngizigezele bona because nginomntwana ona 6 oyintombazana, nginomunye ona 16.
oyintombazana. So lo omunye ona 16 like ngiyambona man ukuthi no akasekho right yabo. Hayi ke ngimthathe ngithi asambe siyogeza sithiwe ebhavini sigeze ebhavini, but ngiyabona nje ukuthi iphenti lakhe alingichazi yabo. Ngiyambuza yini baby so uyajola so lala nabafana uthi cha mama mina ngijuli. Okay sharp. Hayi khamba isikhathi lo mncane naye mase ngimgeza ngiyabona ukuthi hayi man uphuma udodi la ngaphansi, hayi kulo mncane ngithuki. Hayi kube nomunye umama wayiline yethu like uyu umuntu engithanda ukukhuluma naye yabo, athi kimi and then ngithatha abantwana ngibamikise esibhedlela yabo, because bengimchazela ukuthi shares abantwana bami abangichazi, athi hayi ngathola ukuthi mhlambe banyonyobelwa yicancer, naye ucabanga nje into eziningi yabo, akazi ukuthi angathini. Okay sharp, thatha abantwana ngithathe lo na 6 years ngimlovise esikolweni ngimhambise esibhedlela ngiyobachazela ukuthi no umntwana akangichazi so enekusimeli yabo. Hayi amcheck amanesi bathi umntwana nokhona umuntu ogangela umntwana akekho right yabo, akukhonakala ukuthi umntwana ona 6 years angahlala ngabe virgin. So because ngazi isetting yasekhaya ukuthi ikamero labo liseduzene la kalo mntwana wasekhaya womfana lo ofunda matric, balala babodwa ebusuku, then bese yena ulala naye ekamero, thina silala ngaphandle eroomini, then bese umama wami naye ulala eroomini la ngaphandle, abantwana balala nobhuti wami. Ngicabangele yena sisimomo ngim-accuse umntana sekhaya, ngim-accuse kanje sekuphume sebaqedile nokubhala ama-exam wangoDisemba, sekuphume iphepha ngoJanuwari yabona. Sharp uphasile ngama-distinction ayi-6 i-University of Cape Town emthathile, angazi yena ukhethe ini between yona ne-vets but khona la bekumele ayofunda khona between the two. Sisimomo ngim-accuse aboshwe for rape yabantwana abayi-2 sharp. Then bese siqhubeke thina nempilo, ubhuti wami ngokutshela ukuthi manje uyadonsa ejele, sekunyaka wakhe wobu-3 lo adonsa for rape, bamvalele. Into ebengifuna ukucacisela yona la sisimomo ukuthi ngiyafisa ukuthi ubhuti wami ngiyomkhipha ejele, ngiyobachazela ukuthi akusuye i-culprit sitholile ile engihlala nayo. Sisimomo sonke ekhaya sibuye ukutesta, umama upositive, abantwana bami boyithu ba-positive, nami ngi-positive. Ubanjiwe ubhuti, ngathi mina ngibuye emsebenzini ngamthola zitika ngomntwana. Nalo mdala mase ngithi ngiyayikhuluma le ndaba washo ukuthi mama nami uyangenza kasolo baba nini nomama wachaza ukuthi naye uke wamngenela kuphi eroomini. Inhliziyo yami ibhlungu sisimomo, ekhaya siyahlupheka, akekho umuntu osebenzayo manje since kwabosha ubhuti wami izinto zahlangana, akasekho umuntu osebenzayo. Mntana sekhaya ifuture yakhe iphelile nama-distinction wakhe ayi-6, umuntu nawo uyaphila la ungaphandle akaboshwanga. Ngiyasaba ukumbophisa ngoba u-capable of anything. Ngicela ukuthi utshela ama-followers sisimomo ningisize, I really need i-help. Nginida i-help yokuthi ubhuti wami aphume ejele, then nginida i-help yokuthi le culprit iboshwe. Abantwana bami angazi ngizobabhadalela ngani i-psychologist ukuthi ibathole the best counseling ever, because lo ona 16 manje bekabhale iletter wa-attempta i-suicide, waphuza amapilisi azange ibe successful. So kumanje sihleli naye siyamsaba because we know ukuthi anytime angazibulala. Umama mseka into ehlala etshwaleni ephuzayo, masekaphuzile sisimomo bayamguga bamlethe bamphusha la endlini, sekazichamele ukhala ngokuthi umntana wakhe usejela, yikho into ayiphilelayo. Sisimomo ngiyazizonda into engayenza ngomntana sekhaya, uhlukumezeke too much ejele, akekho nomuntu oke wayombona since wagwetshwa 15 years. Angazi ukuthi kuyakhonakala ukuthi isigwebo basikhansele or kanjani, I really don't know. Bantu besifazane nenziwa yini ukuthatha izinhliziyo zenu, izibindi zenu, izingqondo zenu, imimoya yenu, everything that is in you, that you have, all your being, uyithathe uyithi thaxa emntwini ongesiyena wakini?
emntwini ongazalani naye, emntwini asisho ukuthi ningathanda abantu benu, bathandeni. Bathandeni nami mhla ngamthola owami engiyomthanda, ngiyomthanda ngako konke enginako, kodwa I will never rule out a possibility yokuthi umuntu uyakwazi ukuba nobulwane kuyena ebe omuntu. I will never rule out the possibility yokuthi ngibuke nginuka amakhwapha wawo wonke umuntu oseceleni kwami makwenzeka into enje ezinganeni zami. Out of all the people uzo-accuser umntanakini, uhluleke ukuqala nge-stranger owasusa le entabeni wasiletha wena ekhaya kini. I can imagine the pain in that boy's face. I-accusela into engayazi. I wonder ukuthi lo sathana namabibane le ingane wayezilala abese ethini kuzona le eyenza ukuthi bathule nya. Even ngisho umfazi omdala uma wakhona naye wathula wathi nya nje bese zigcwilisa otshwaleni ezenza isilimo esihlangela nje. Uzomsiza ngani utshwala? Ngoba wahluleka ukukhuluma avikele ingane yakhe, ithumbu lakhe. Wavikela usathana osendlini. Kwenzakalani? Hayi ngifuna ukwazi kwenzakalani ezweni sakhiwe. What is going on? What is going on? What is going on? Everybody kulomuzi ukwaze ukuvikela usathane. Bayeka ithumbu labo. Everybody kulomuzi believed ukuthi really lengane yaboshela into engekhoyo. Yiyo ngempela beyinukumeza labantu ekhaya, lezi zingane ekhaya bahluleka ukunuka lo rubbish ofuyiweyo la endlini. Kanjani? Kanjani? Bashonaphi bafazi omama babekwazi ukufa la kufa khona izingane zabo? La ekhala khona ingane yakhe umfazi angene tshwa phakathi emlilweni ashe khona, angqongqe mawukuthi uyangqonqa, phele ngaye mawukuthi kuyaphela ngaye. Bashonaphi abafazi abebekwazi ukumela ingane yakhe, umuntu athi ngiyayazi yami ingane will never do that. Uyiyeke ingane uyibuke ijikijelwe esizibeni esigcwele ingwenye, uthula uthi tu uvikela i-stranger. Hayi guys, hayi ngibhlungu shem, angifuni ukungasho, ngibuhlungu, ngidiniwe,